Ayi, namhlanje ngeke ngiqale ngokuxolisa, ngicela ukuqala ngokukhanyisa. Akudala ningilindile mina indlela engayikhanyisi. Ngeke ngafike le ntokozo ngithola ucinga kwisikhanyisa bethi konke bongenzelwa noma ngikuphi lapha engikhona, promoter nanekhono. Ayi bafowethu, ngabe ney'nkabekazi nginiphathele nasi isikhanyisa namhlanje. Bathi noma ngabe unebhizinisi restaurant bazokwenzela iposter. Izo zonke-ke izinto bafowethu, if when it comes to something nje ethinta ikhompyutha, ufuna ukuthayiphelwa incwadi, ufuna ukwenzelwa i-CV, bathi-ke nama-brochures, invitation flyers, konke bakwenzela bafowethu. Noma nje unebhizinisi mhlawumbe-ke sithi yakho usukhipha ingoma, ufisa ukuthi umsebenzi wakhe bowumemezele, isikhanyisa bafowethu sobe sikhona, ubafonele nje kuyo le number lena. Benza umsebenzi omuhle kakhulu. Izo zonke bafowethu izinto lezi nama-poster abakwazi ukwenza. Nangu nje uDJ Tira lana eMakoya Bearings sithola ukupromoteka ngendlela ethile kuzivele kubantu. Noma ngabe-ke nakho usunominathiwe kuthiwa khona i-award ethile, uyakwazi ukumemezela kubalandeli ukuthi bekuvotele. Bafowethu, please support isikhanyisa. It's an online agency, uyakwazi ukubafonela bakwenzele yonke into yakho nemininingwane yakho. Ekugcineni kosuku wena ozobe usujabulile. Bizana umthandeni benokhuzani bezobona lana ukuthi isikhanyisa sibenzele into ekanjani, ukuthi mhlambe uma ngase nje isikhanyisa ungasi-emailela noma inini, if ufuna uku-aplya yonke indawo la ufuna uku-aplya khona, noma ngabe kubazokwenzela